Hrvatska definitivno ima problem sa visokom prevalencijom pušenja, koja je jedna od najviših u Europskoj uniji, a isto tako imamo i problem sa ranim ulaskom djece u svijet pušenja, naročito u zadnjih nekoliko godina sa elektronskim cigaretama. Smanjenje prevalencije pušenja je jedan težak, kontinuirani i interdisciplinarni posao u kojem bi trebalo iskoristiti sve mogućnosti, prije svega u donošenju politika smanjenja pušenja, a što se tiče aktivnosti javnog zdravstva i zdravstvenog sustava, tu svakako na razini promicanja zdravlja treba pojačati medijske aktivnosti i medijsku promociju zdravih stilova života. Treba pojačati edukaciju, naročito djece, o zdravim stilovima života, gdje bi se trebali na njima prihvatljiv i atraktivan način prikazati štetnosti pušenja, a stvar zdravstvenog sustava je postavljena sustava u kojem će liječnici primarne zdravstvene zaštite biti educirani za adekvatan pristup takvim pacijentima i upućivanje u tretmane za prestanak pušenja. Švedski pristup kaže da se neke stvari mogu napraviti drugačije. I ono što su nama Šveđani pokazali, to je da se drastično može smanjiti broj ljudi koji puše klasične cigarete. I to onda ne znači samo da smo mi smanjili drastično broj ljudi koji puše klasične cigarete, nego smanjili smo otpad vezan za klasične cigarete. Prema našem istraživanju mi smo u stvari zaključili na temelju ovih rezultata koje smo dobili od naših ispitanika da u stvari oko 90% naših kolega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, odnosno specijalizanata obiteljske medicine, ne zna ništa o metodama prestanka pušenja, nije educirano o njima, odnosno oni nemaju nikakvo adekvatno znanje koje bi mogli primijeniti na svojim pacijentima koji su pušači kako bi oni u stvari prestali pušiti, odnosno da bi se na njih primijenio koncept harm reductiona. Isto tako paralelno postoji jedan paradoks da gotovo 90% njih, odnosno 87% tih naših ispitanika u stvari želi naučiti, želi znati više, želi osigurati dovoljno vremena, ali isto tako dobiti dovoljne resurse kako bi se u stvari i ta isporuka savjeta za prestanak pušenja mogla adekvatno i odigrati. Nadamo se da ćemo jednog dana, kad se provede administrativno rasterećenje, imati dovoljno vremena za razgovor s našim pacijentima, za aktivno uključivanje u zajednicu u kojoj svi naši osiguranici i pacijenti žive, za edukaciju o štetnosti pušenja, ne samo pacijenata, nego i svih ostalih zdravstvenih djelatnika. Naravno, to je jedan dugotrajan, multidisciplinarni proces, ali mislim da mora krenuti od temelja zdravstvene zaštite, a to je obiteljska medicina. Udruga za zdravstvenu pismenost, kako i samo ime govori, radi na podizanju zdravstvene pismenosti. Zdravstvenu pismenost nije potrebno samo podizati među općom populacijom. U nekim temama ju je bitno podizati i među zdravstvenim radnicima. Stoga je Udruga za zdravstvenu pismenost izradila vodič za pomoć u prestanku pušenja i u tom vodiču je objedinila sve dostupne metode koje su danas dostupne u Hrvatskoj za pomoć prestanku pušenja. Neke je dodatno pojasnila i vodič je namijenjen za zdravstvene djelatnike da bi se dodatno educirali o svim metodama i da bi mogli pomoći svojim bolesnicima koji puše da prestanu pušiti. Također u planu su nam i radionice po Hrvatskoj koje bi obuhvatile i liječnike i medicinske sestre i ljekarnike gdje bi isto educirali o novim duhanskim proizvodima, educirali o metodama prestanka pušenja koje su dostupne, koje kod nas i nisu, na primjer nikotinska zamjenska terapija nije dovoljno iskorišten potencijal. Zdravstveni djelatnici su glavni stup kada govorimo o potencijalnom prestanku pušenja, jer upravo možemo mi imati 100 strategija, 100 deklaracija, uputa, ali ako netko to ne kaže
pacijentima, ako neko sve ono što je napisano ne pretvori u jednu aktivnost sa svoje strane, da bi se onda promijenile navike pacijenata, pušača, onda nam je to sve uzalud. Omni, it's a commitment, it's a platform where it allows us at BAT to engage, interact with various stakeholders on tobacco harm reduction. It includes the latest scientific evidence from more than 275 publications, reports from independent researchers, public health regulators, as well as from BAT.